Di nado ba kami itu notification nado aku pratrek bu bulan November ni la penjari ke checking but hakani ka senjam ni la detect kembali spotlight weekly case Kiba ni la penbeng ki Ïong thì hằng ni ni la yo compound kuma arlap dropo sa hajar sat spot ka kata kadika fine kadika kuna ni la dan kini ki motor vehicles Kiba pendekam kini ki tinted glass di kadi kadang Ñiah ni dan ka checking min sniru dari kam jur kam min adin kena sku biji kadi ka checking keleng-keleng ni kentu pam ki pajba ma dan pim dai ban pendekam kini ki Ïong bakala mana la ka ni but hak cukup kuat kita kini reflect kita kini lights Kiba thaba Kiba tubla kata ru ya ka ya kan ka yang lagi Ñiah hakaba kan ka reflection trong light kala kata kaba kala mi accident la hujan but kubon jimai ke jing ki di ya kata ru ni kita dan checking but keleng-keleng ni check ni ka overspeeding tu kita ki cameras trong smart city ni pala yo man bad ni beliau ni overspeed ni memperkam ni helmet ne ki banyak lap-lap ni teng hakpor ba block lu kia naka diang hi jaga banyak hi naka man di kata ka man ra ka jingmai yu bayai tiru kawara jingmai ti banyak hi ti baik kabut jingmai Kiba dan hasulak ru di ya kata ni la Pynkheiñ chu ika checking warna kwa nang Kiba hakan ni por Christmas pa Ñiah ni dan ikanu nu accident hi dan ikanu nu jimat sa hi di dan hi kata ka kan ketika Ñiah pat ka sir ban kong hi ka dan ka du ji ya ka ja hi ka ji show hi ka ya di but ya ka dia ngin shimshu ki sinjan Kiba penwan ra show kata ka jing sngan surap lembah ka shop traffic police but hang ni om tang ka shop traffic police but kita rat ki manira ka shop traffic dia ka traffic police kanang ban wara ka jing sngan ka jing suput sim haba ki briu ki Ñiah hi but in ensure ba ki briu kin follow hi but ini kin don kanang ba kan duna ka jing accident but duna ni jing accident ru kata ka loss of lives ne ka jing yap ki beri rukan tuna kata fatality rate ru ni ba kata ka thong chung im taus nyam kalong ba kata ka fatality rate kan hiar no